World Cup arjar Honriu menta kala poino syaka pekut haba ke Spain kala long kum kata ka champion kala la ban pilim ya ka Argentina ke jingi kun final but in session part haka World Cup arjar lai peu menta ngin sei pe kita ki player ki balayo ban khur ya ki awak lane ki kun snam haga ne ka World Cup orang leka ubal khur ya ka golden ball dei u Rodri ubal long kum tau best player haga ne ka World Cup Berkunjung Rodri udah orang lekai ke Manchester City kan bau orang lekai balong kumu tahu best young player hagani ke World Cup di bau Barsi best young player kemud orang lekai badang kam kena hapo ke arpo wisnem orang lebah habaro kicili lekai di Barsi patulun lok sundan kumu tahu best young player hagani ke World Cup kan bau goalkeeper balakur ya Golden Glove di best goalkeeper Tayo Unai Simon gol ke Spain bat kunju goalkeeper jok klub Athletic Club kan baru la sentan ban khur ya ke Golden Glove da ka ba wi le kai haboro jing le kai dapat ke Spain hagan ke World Cup kan ba orang le kai ubal khur ya ke Golden Boot dei ukailen Mbappe bat ukailen Mbappe lu ban tup chpe gol dapat ke France hagan ke World Cup bat uli sentan ban khur ya ke Golden Boot Bat ukailen Mbappe batang ula Korea ka Golden Boot hakan ka World Cup bat ula tahu ia ke record da ka ba ula job hadu Arsenal ya ka Golden Boot ha ka World Cup ha ka history jong ka World Cup empat don mano lane uno player bala khur hadu Arsenal ya ka Golden Boot tang wi player ha ka World Cup bat kunju ula tahu sa ka bat ka record job hadu ladli Golden Boot tang ha ka wi ka sama yele kai tangki ini ki kanalan kot syapang ki player ki belak hui ya ki awak lane ya ka kusnam hagan ka World Cup tetat hadu pinduk yang haku bi pakai video publish bonek